The case are going to be looking at the case ya leyi familiar ngopfu and recent damani loyi lava ku vulavula hi yena wa ku gweviwa last week from siku leri video leyi nga ta va yi postiwe rona. So case leyi nga teka vundhawu a Tembisa Ivory Park ya xiyisa lexi ku ya hi matimu ya la South Africa is the second worst serial rapist after Moses Tole. If you don't know Moses Tole, nkulukumba wun'wanyana a nga pfinya vavasati va 44 hi lembe rin'we kusukela 1994 to 1995 u tikumi a pfinye vavasati va 44. So this one is second worst. U pfinye at least 33 wa vavasati, which he was convicted for. Loko ni ku at least 33 wa vavasati ku majority of vavasati ava reported rape cases. Minkarhi yin'wana ngopfu ku ri timhaka to van'wana va nga swi tivangi ku va pfinyiwile hi ndlela ya ku maybe va ri ka relationship, their parents, and they took it as part of the problem that they are. I van'wanyana ku va ku nga ri ti-victim to sungula mi kuma ku va va kha va pfinyiwa ra vumbirhi kumbexana ra vunharhu. Ndzi vula ku va ku nga ri ro sungula, so swi gina swi va lolohisa ku ya va ya report because va tiva the process letiya, the processes that they go through loko u ya report case ya rape, because swa leha. Va lava na ti-vaginal scrub, u fanele u yisiwa xibedhlele u ya va ya nghenisa swilo ndzeni ka miri wa wena through the private part, va scrub evidence, then swi leha. You have to prove ku it was a rape, you have to identify the perpetrator. Swa leha a process, and a process leyi loko ku ve wo ri ka wo khola ku hila moyeni from what you experienced ya ku delay, because moko yi tlhe teka malembe to get solved. And each and every time when you have to go and face that person, or when you have to go and deal with this with your case, you wisa the numerous letiya. So vavasati vo tala choose not to report because leswi nga swi hlamusela. But anyway, namuntlha hi vulavula hi case ya Gift Mkhwanazi wa le Tembisa. Malembe makwe a ri na u na 33 to 35. U pfinye vavasati va 33 lava nga reporta kusukela 2013 ku fika la nga gina a khomiwa kona hi 2019. Leswi va nga n'wi identify hi swona kumbexana leswi a va n'wi hlamuserisa swona endhawini leyi a pfinyela kona. Loko la ndhawini leswi swi nga teka ndzhaku kona, a va n'wi hlamusela as a medium sized man loyi a famba ambali mpahla ya ku handukela, torn jeans, a khomi na xibamu. So if you notice, majority of these serial rapists va tirhisa ngopfu weapons, it's either xibamu or mkwana, to actually get their victims to do what they want them to do. So ka case leyi ngwenya yi ya tikuma yi khomiwe hi mhaka foni. So his last victim ya 2019 u n'wi pfinyi a n'wi tekela foni. Loko a n'wi pfinya a n'wi tekela foni, she went and reported ku na foni yi lahlekile. She gave them the numbers, swa ti MEI number MEI number ku va kota ku trace phone. So when they trace that phone liya a nga yiva loko heta ku pfinya, va ya kuma report ya number phone leti phone liya yi nga ku foneleni na tona. So ka ti number phone letiya
a hi ri ku fonelani na tona ku ya kumeka tinumber foni leti va nga ti fonela ngoma ku ti foneli ngopfu frequently after loko foni leyi tekiwini. Se loko va ti fonela ti ya hlamula hi n'wansati, loko ti ya hlamula hi n'wansati se n'wansati luya a hlamusela timhaka ta ku laha ni fanelaka a tirhisa foni leyi i boyfriend ya mina, ivi a va nyika address and they went laha va tshamaka kona va fika va kuma boyfriend liya. So boyfriend liya loko va yi vutisisa where did you get this phone, a hlamusela ku u nyikiwe bra ya kona as a gift. I mani bra ya kona? Bra ya kona ku ri Gift Mkhwanazi, va vula swa 2019. So va n'wi teka va ya n'wi pfalela, va n'wi pfalelela ku va a ri in possession of stolen property. So what I've noticed xin'wanyana i ku maphorisa loko ma lava munhu kumbexani ma lava information ka yena, and va swi vona ku they are now close ku va n'wi khoma, va n'wi pfalelela na nandzu wun'wanyana which is not related to leswi va swi lavaka, and va tlhela va make sure ku a va ku tivisi ku there's another ku na nandzu lowu va ku dodelaka ka wona. Ni swi notice ko tala ka ti-case to tala leti ni va ku ni ri ku ti hlayeni kumbexani ni va ku ni kha ni ti vona. If va ku lava for rape, if va ku lava for murder, so va swi vona ku they are closing in with evidence, va ta ku khomela nandzu wun'wanyana wutsongo which is not related to it, ku va hlelela nkarhi ku va wu ri behind bars. And loko nkarhi lowuwani u ku va wu ri behind bars va va kha va protecta ku u nga victimize vanhu more, you shouldn't try by any means to destroy evidence na ku na kuma information from you loko ku interrogate, because each and every one of us asikwini hi nga kha hi tshova maybe milawu ya 4 or 5 in reality. So if vanhu lava for maybe for murder swi simple ngopfu ku va tikuma va ni khomile va ni detain for 3 months at that time va kha va lava evidence, because a hi tshova milawu yo tala na ti-mask sweswiwani very it's a punishable offense ma nga kuma hi mask. There's a lot of things that you post online which leswi va kha swi tshova now. So literally each and every one of us on a daily basis hi nga hi tshova 3 or more laws ti nga hi endlaka ku hi detainiwa, and va user that opportunity va ku detaina va kha va swi tiva ku a va lavi swona, va le ku laveni ka swin'wana. So a va lavi u nga va disturb ku lava evidence on you. Okay, so this guy was ni sure se mi rivele loko a ni fiki kwihi. So this guy was arrested timhaka ta ku u na stolen property. So because a va swi tiva ku va lava yini va n'wi byeleni ku foni liya yi lo yiviwa mfo, and leswi yi nga yiviwa it's either hi phina milandzu leyi yi nga endla ku foni leyiwani laha yi nga tekiwa kona, ni vula ku minandzu ya kona ku ta va minandzu ya robbery, a va ta zama ku phina na rape, and then na kidnapping, because she alleges ku u tekiwe ndhawini yin'wanyana a ya pfinyeliwa kun'wana i va tlhela va n'wi phinela na ku va na firearm, because u hlamusele ku munhu loyi a nga n'wi teke foni leyi a nga n'wi pfinya yena Gift a ri na xibamu. So ngwenya swi vona ku a swi fiti, na swi twisisa vuchomi, mara a hi lebyiya byo se ni tani a spenda vutomi bya mina behind bars for something that I didn't commit. So he decided ku hayi na n'wi xavisa tamama. U n'wi xavise njhani? Va n'wi byele loko a n'wi fonela ku va ku hi weekend ya ta ya dzumba kun'wanyani, stuff like that. So ngwenya fell for it, va yi kume yi khomiwa eBonny Park a tavern, hi laha va nga twanana ku va ta kumana kona na tamama. It's very unfortunate ku I don't have the surveillance or the clip ta sweswo, kambe let me continue. So when this guy was arrested, he denied ku is guilty.
he pleaded not guilty ka milandzu leyi hinkwayo. And let's go back ku the offenses ta yena. The first offense ya yena, which has been recorded. So I ain't getting going on the end of the man. His first recorded or reported case by 2013. It was December. La gwenya yi nga tikuma yi pfinye n'wansati lowu hlamusela timhaka to she was just walking around Ivory Park where he strangled her. Loko n'wi tlimbini like I lose conscious, a n'wi teka a n'wi yisa ka ndhawu leyi nga abandoned, then he raped him. That was his first reported case, but he went on. Loko vasati va 33 ni nge va hlamuseli hinkwawo, ni hlamusela leswi swi nga catch media attention. As I always say, ku ni hlamusela leswi nga catch media attention. If I was to ku ni vulavula hi 33 wa vo hinkwavo ku ti-incidents letiwani ti humelelerile njhani, a swi ta teka nkarhi. Then another one leyi yi nga endla ku vanhu tamani va n'wi nyika na nickname, a va n'wi vitana the Beast of Tembisa, kumbe va n'wi vitana the Beast of Tembisa because he's still alive. Wa ku na sweswi na vula wa kuma guilty just a week ago on 149 charges. So in 2018 the 4th of May tamani u pfinyiwa vavasati va 4 women, same time, same day. No? And va hlamusela timhaka ta ku va kumi va kha va famba, and then our point ya xibamu kwa hi fambeni where he raped them and then took their phones, took their property. So a xi pfina xi tlhe xi teka na nhundzu ya vona. Even then un'wanyana xin'wanyana xin'wanyana xa 16 years xi te hi ti 13 ta January 2019 before a khomiwa ka lembe rero. U xi pfinye 4 times. U xi teki a xi yisa in an abandoned place, a fika a xi pfinya 4 times. That is also about 1 a wisa a tlhelela, a wisa a tlhelela. It's one of loko ma swi twisisa swi depressing. Loko munhu a nga va kona a na experience yaleyo mi kuma ku se hela a chava na vavanuna, vutomi bya yena byi nga ha vi, can never get back to normal. If your psychology is messed up with, it's close to impossible ku tlhela function normally. Ka swin'wana u nga function normally, but you will never let your guard again. You will never feel safe around men. You'll become paranoid. No? So Taban ukumiwe guilty just last week on all counts. I charge you for Donna. He's gonna spend the rest of his life in jail, and he becomes the second worst serial rapist that South Africa has ever experienced. Yeah, be safe out there. No go to subscribe and come below subscribe. Shop.